Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje sikulethela zona indaba eyifiya ngaso ke isikhathi uMax ke le ndaba kaMthandeni ke yokuthi ke abukunakala engathi ke naye ke uyandiza phezulu kemoyeni njengaye ke uKhuzani njengoba ke uKhuzani ke ebendiza lapha ke emcimbini wakhe ebungaza iminyaka ewu15 ke lapha ke eCarnival City. uMax ke umfuka amakhanya ke ubesebuza yena ke lapha ke uMthandeni ukuthi ke nawe ke Ntutsula ke ubundiza kuyiphi ke indawo noma kumuphi ke umcimbi njengoba ke kulesi sithombe kubonakala sengathi ke uMthandeni ke ondiza phezulu njengaye ke lapha ke uKhuzani ke umfuka mpongo sembukele awuyizole nangu ke uMax ke umfuka amakhanya ehleka yena ke lapha ke uMthandeni ke umfuka amanqele ukuthi nawe ke Tutsula ke usuyandiza ngempela ke lapha ke emoyeni abese ke uya lapha ke comment section imbukele ukuthi ke ngabe sikhona isidingo sale video yakhe ke umfuka amakhanya noma ke asikho njengoba ke ehlekisa ngaye ke lapha ke uMthandeni ke umfuka amanqele. Siyabonga. Wena Ntutsula Dunudunu siduma ngabanye ndini usukopela into eqhawe manje wena Dunudunu ubona iqhawe elindiza laphana nawe usuyandiza ubundiza phi ke la siduma ngabanye Ntutsula kanti wena Dunudunu kuyoze kube nini ulotha untshontsha into ekaKhuzani ulo uduma nje ngeinto zendlamleze mekwabona indlamlenze yenza izinto nawe usuyazenza ubona indlamlenze indiza lapha emcimbini wayo nawe usuyandiza wabona indlamlenze iba nomcimbi wayo lapha iAll White Spring Picnic kuqiqi nawe usunomdletsheni intontoni okusamcimbana wakho la uqoqozisa khona nawe hlanganisa lapha uthi uhlaba inkomo wenza okusatiyana ngoba uzama nje ukunwantela ubundiza phi ke wena lana hey yabona uNtutsula usiduma ngabane hey akumona kulensha kade uyatakwa